Mnogobrojna publika proziva Goldenita zbog njegovog ponašanja, jer u najvećoj mjeri smatraju da je cringe. Međutim, njegov brat Stevan prolazi malo drugačiju vrstu hejta. Naime, Stevan je za svoje godine prilično problematičan, te također ne prati na svoje zdravlje i tako dalje. Znamo da mu je Goldenito u više navrata očitao lekciju, ali to izgleda nije bilo dovoljno. U neku ruku je primjetno da ga je preuzela i ta neka početna slava, ali i novac. Publika je sve to primijetila i ponovo se obratila Goldenitu. On se u svom posljednjem streamu oglasio po pitanju toga, tako da hajde da čujemo zajedno šta je imao da kaže. Kaže, Goldi, ja tebi neću ništa da pametam, jer Stevica je otišao skroz lošim putem. Pa ljudi, iskreno, Stevan, fakt je da moj mlađi burazir pravi mnogo više sranja nego kad sam ja imao godina, koliko on, mislim, sećate se mene, onako ja sam izgledao dosta neozbiljno u tom periodu i nisam uopšte pravio sranja, ali ne znam, valjda to tako treba, brate. Kad prođe kroz tako neka sranja, valjda će postati snalažljiviji, normalniji, i valjda će naučiti šta je dobro, a šta ne za njega, pošto on očigledno ne zna, tvrdoglav je, neće baš da sluša, ali ja mislim da će se to vremenom ispeglati kad malo sazriju. Jer, brate, iskreno ni ja ne mogu sebe da uporedim sa 20 i sa 22. A kamoli on koji je dosta mlađi, koji je 6 godina mlađi od mene. Tako da, mislim da će on vremenom sazreti da neće praviti nikakva sranja, ali... Moramo razumjeti da Goldenito nije taj koji bi trebao da upravlja sa njim. Također može ponešto da mu objasni, ali da nije neko ko sa Stevanom može provoditi 24 sata i paziti šta on radi. Uz par upozorenja, Stevan bi trebao da pripazi na svoje postupke. Da se fokusira na karijeru koja mu je pružena kao na dlanu i to u vrlo ranim godinama. Da ne bi dalje dužili i pametovali, neka se Stevan malo pobrine i sam o sebi. Mi ćemo ovdje završiti ovu reportažu. Do sljedeće imate, pozdrav od Nedatora. Ćao.